берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир атам, урпактарын колдосун. Дастор кондуну дамын сызып, көтөрөлү көңүлдү. Ынтымагы болсун дайым, болсун элим өмүрлүү. Намысыңды дастор кондой керсиз таза сактагын. Арам ойлуу адам келсе тебелетпе төрүңдү. Дастор конду кенин жайгын, күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан калган мурас келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир атам, урпактарын колдосун. Дастор конду кенин жайгын, күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан калган мурас келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир атам, урпактарын колдосун. Дастор конду кенин жайгын, күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан калган мурас келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир атам, урпактарын колдосун. Дастор конду кенин жайгын, күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан калган мурас келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир атам, урпактарын колдосун. Кыз озатуу тоюбузду баштайбыз. Ал эми бүгүнкү тоюңуздарда алып баруучулук милдетин мойнуна алган Тамашоо лигасы Ноним командасы тоюңуздарга кызмат кылмакчы. Бактыңыздар мүмкүн болсо маанайларды көтөрүңүздөр. Итак, друзья мои, начинаем. Кол чабыңыздардан суранганымдын себеби, сиздер бүгүнкү тоюңузда шаңдыра кол чаап турсаңыздар, алдыңыздарда турган өнөрпоздордун экинчи клапын ачылат экен меймандар. Ал эми тамада деген сөздүн кыргызча которулушу бул эрке бала болуп которулат экен. Бүгүнкү тоюңуздарда эки эрке балаңыздар эркелеп кызмат кылады. Ал эми сиздер эркелеткенче кол чаап туруңуздар. Рахмат. Изерке
Kırgız деген арту елбіз, өзгөчө меймандос арту елбіз. Төгөрөктүн төрт бурчунан жұрт чакыртып, коноктосуп той берчү салту елбіз. Салтымдан айланайын кыргыз халкым. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Кутман кеч ардактуу аталар, агылечек апалар дегеле бүгүн тойго келген жалпы кадырман кадырлуу коноктор. Кудайымдын буйругусуз кумурсканын белесин майт. Кудай көрүп биздер менен дагы бир жакшылыктын үстүнө жүз көрүшүп отурабыз. Учурдан пайдаланып барыңыздарга арбаңыздар демекчимин. Меймандар, бүгүн 2016 жыл 2 август Жалабак жергеси Чыңгызхан тойханасы. Бекмамат агабыз менен Калара жекебиздин кыз узатуу. Мындайча айтканда, Гулиза кызыбыздын тоюна барыңыздарды кош келипсиздер демекчибиз тугандар. Чата қарап тұрсам, микрофон кішкене мындай жоңырақ қылып қойсақ бола ма екен мындай? Серьезнырақ, о деп мындай сүрдірақ қылып. Қарап тұрсам, маңайы жоқтай эле сияқты сезіліп жатат туғандар. Ошондуктан бүгүнкү той элери бизге бир портерлеп белек алып келип берип койгонда, ошону белектерди азыртадан ыйгара баштабасак там жетишпей калат экенбиз. Ошондуктан биринчи белек, биринчи приз бүгүнкү тоюбузга эң алыстан келген мейманыбызга биринчи приз. Маңайды көтөрүү максатында. Барма? Ең алыстан келген. Кыргызстандын алыс каймагы, кошуна өлкө, чет өлкө боло берет, айырмасы жок. Жөн гана кол көтөрүңүздөр. Эң алыстан келген конок. Я. Брат, жок, анан келгениңизди, о, деп чакырмаңыздар бизди. Да кол көтөрүңүздөр. Укпай калсак, урматтуу тамада деп чакырыңыздар. Анда укпай калсак, сулуу тамада деңиздер мени. Көбүнчө мени сулуу дешет. Брат, бұл тарапта Борбор қалабыз Бишкек шаарынан биздин агайыбыз, Фудул ырчагайыбыз Борончу байкебиз келип отурат. Бишкектен саламатсыз байке. Кош келиптирсиз. Сен агайыбызды эми көрүп атасың, мен жана эле көрүп койгом го. Мен эми көрүп атпайм да. Ушундан ошон үчүн көзүң жымшыйт Бишкекте шапшап көргөн го. Эң алыс Бишкек. Дагы барбы алыстан? Мана о. Эже Москва шаарынан келип тур. О, мына. Эжеке Москвадан келдиңизби? Қарап қойсаңыз бола ма жеке? Мен деле чырайлы балам, қарап қойың мен деле. Москвадан келдіңіз бе атай? Тойға. Тойға деп келдіңіз бе? Же департ болып келдіңіз бе? Тамаша. Бірінші приз Москва шамала қайда? Сізді olsun Эже. Дағы бізде белектеріміз көп, ал эми Кадыр мырза, бүгүнкү тойубузду ачыкта жарыялап албайлы, Андыктан бүгүнкү кечебизди, бүгүнкү тоюбузду ачып берүүчү биз бул тарапка Гулиза кызыбыздын ата-энеси, тоюбуздун ээлери, дастаркон ээлери, жакшылык ээлерибиз бул тарапка чакыралам. Бекмамат ага, Калара эже келип коюңуздар. Меймандар, андыктан тоюбуздун элдери бул тарапка чыкты, бир аз көңүл бурасыздар. Кыргызда айтат, карысы бардын ырысы бар дейт, карынын сөзүн капка сал дейт. Бүгүнкү тоюбузду биз Аксакал апабыздын сөзү менен ачабыз. Гулиза кызыбыздын чоң энеси Толгонай Ажы энекебизди бул тарапка чакыралы. Апа келиңиз. Келиң апа. Апа, отуруп аласызбы? Отуруп алам. Көп шашпай сүйлөм. Кыз узатуу тойдо убакыт кеңири болот, мама. Кеңири сүйлөйбүрөз. Андыктан көңүл бурабыз, кезек Толгонай Ажы апабызда. Мунушу башка жаткан эки жаш бак сарайы болсун, бала чакалуу болсун. Ата-энени сыйлаган жаштардан болсун. Өнүп өсүп жүрсүн. Бу күйөө баладагы, кыздагы ата-энени сыйлап, урматтап келгенде жакшы сөзүн айтып, жакшы чайын коюп, узаттап тосуп алган жаштардан болсун ушулар. Ошондой эле бала чакалуу болуп өнүп өсүп жүрсүн. Ошону тапкан ата-энелер дагы
Vaqtılуу bolup, uşunca eritege jetken ata-enelerge da çoğun rahmat. Uşunday kızdı öttürüp, uşunday baranı öttürüp, ökönü baş koşturup atkan atalarga, apalarga çoğun rahmat aytar elem baram. Oşol ata-eneler vaqtılуу bolup, oylagan oy maktasına жетti. Mına tilegen tilegine жетti. Her pendeler kuşatıp daima maktasına жетegen üstün balam. Mana şu iki yaş vaqtılуу olsun, önü ötüp жүрsün, nevre çevreli olsun. Birim birisiyle yaşlardan. Mana şu bizden kızımızdı, biyoğalamızdı sıylap gelgen konaklarga men çoğun rahmat aytar elem. Rahmat bağdarım. Uşu yaşlardı sıylap, uşularga patamardı verip uşuntup gelgen karyalarga, aksakal çatarga, kempirlerge, yaşlarga çoğun rahmat aytan bulam. Meyle, rahmat, aman bol bulam. Айтқаныңыз келсін апа. Мам, жашыңыз қаншада? Сколько вам лет, мама? Қаншаға шық? Апа, отыр, ой. Қаншаға шықтыңыз, мама? О, 2 кам 80. Математиканы кім білсе шығарып алсын қалған туғандар. Апауыз ошол жашқа барса дағы, апауыздың компьютерында бір дағы вирус жоқ екен. Қалуты лектер сонын айтып қойды ғой, ол чаулар қайдан болдар? Бар болың апа, тыныш болың апа. Ылайым 2 жашты сіздің жашыңызға жеткізсін мама. Олатамыз қадыр. Рахмат. Анықтан сөз болатамыз тұғындар. Қыз бала атаға жақын дейді. Қыз бала ата үйдің 5 күндік қонағы дейді. Мезгіл келген ошол қыз бала чоңойып, башқа бір бөлөгө келіп болып барады дейді. Бұл тұрмыштың законы. Анықтан бүгін Бекмамат ағамыз қызын ұзатып, тұрмыш сапарына ұзатып жатқан уақыт туғандар. Біз сіздерден сұранарымыз ошол Бекмамат ағамыздың бір толқындағанын бір тең сезіп тұр, бір шаңды ұра қол шағып қойыңыздаршы Бекмамат ағамызға. Өзгеше толқындағы тұрады. Барыңыздардың башыңыздарды шу ресторанға біріктіріп, ақтасы қонын жайып. Қызым барған жерден бақ тапсын деп, елден бата тілеп отырған той иесі Бекмамат ағамызда микрофон. Келек саған. Саламатсыздар ба, құрметті қонақтар. Алыс жақыннан келген туғандар, құдалар, ақсақалдар. Çoğun rahmat, başım deyip tazim kılam. Bizden şu kuvvançımızda teң bölüşüp gönderimiz üçün. Bardığınızlarga tınççılık, del soğluk alayım, жақшылықтар olsun daima. Bardığınızlarga rahmat. Aldığınızlarda koyulgan tabaklardan devam tatır. Bizden sıyrıl konağımız bolup kettiğinizlerdi sürenam. Рахмат. Бекмамат акемізден авторитеті күшті екен, қазір тамадалар айттырбайлы меймандар қол жауып отыр. Той иесі да. Меймандар бар, жоқ болсаңыздар жақтағы ержекелер өскен. Қырсақта қызғанша қарап тұр. Бар болыңыздар. Ұлатамыз қазір. Ата разы, Алла разы, ене разы, ел разы де деме, енелер жаматына кезек. Қазір біз Гүлизан апасы Клареже бір қадам астыра жаласыз. Меймандар, қолдағы чай пиялаларды қойыңыздар, біраз көңіл бұрастар. Анткені бұл жашуды қызды бағы өстіріп, ұясынан ұшырып туғына қондыру апалар үшін оңай жұмыс емес. Илгери бір ежекем қызын ұзатып жатып қызынан сұраптыр. Ой қызым, мына бүгін сен тұрмыш сапарына баратасың. Бүгіннен баштап көбірек мейірімеңді кімге төгерсің? Мағауы же күйе олағауы десе, қызы күйе олаңызға деп жауап береді. Анан апасы сұрайды. Ай, неге қызым? Мен сені 18 жыл бақтым, кийбей кийдірдім, жебей жедірдім. Бұл не қылғаның десе, қызы жауап берген. Апа, сізге рахмат. Сіз енелік милеттен құтылып, мені 18 жыл баққан болсаңыз, еми менің өмірімнің аяғына шейін, бешара күтіп балаңыз бағат деген екен, туғандар. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан, бейеш енелердің таман астында деген. Бүгінгі тойды апаларды енелерді дегеле аял затын сыйлай тұрған меймандар болса, Клара жеке мамандан бір дүркірінде қол жауастар туғандар. Қызымыздың апасы, мейірімді өнекеміз. Сөз сізде, келіңіз.
урматтуу куда-куданалар, урматтуу тууган урук эже-сиңдилер, бардыгыңар куш келипсиңер. Ушул биздин кызыбыз Гүлиза, күйөөбалабыз Али Султандын көптөн өтүп кол кармашкан ак тоюна күбө болуп келгениңиздерге чоң рахмат. Бардыгыңар ушу кызым бактылуу болсун, ден соолугу чын болсун, ата-энесин, кайын-журтун сыйлаган жаштардан болсун, үлгүлүү үй-бүлөлөрдө болсун. Кызыңыздар барган жерде бактырсын экен. Эң сонун. Рахмат, тойлары күйөө кут болсун, той кут болсун, кайрадан сый уруктардан орноласыздар. Аба, жүрү. Место кайда, мама? Аба, место мына жакта экен, а? Аба, мына жакта экен. Алысыраак бара берели, таксинин акчасын бересиз да мага. Жүрү, аба. Бүгүнкү тоюбуздун себепкерлерин чакырып коелуйм кадыр. Меймандарда бар күтүп калып болуш керек. Барыбызга мындай табышмак болсо керек тугандар. Гүлиза кызыбыз кандай жигиттин колун кармап баратат, кандай жигитке турмушка чыгып атат. Барыңыздарга кызык болуп атса керек. Күйөө баланын пайгамбарым сыйлап дейт урматтуу той ээлери. Азыр мен алдыңыздарга Али Султан уулубузду чакыралы. Күйөө келатат тугандар. Өзгөчө кол чапсаңыздар болот. Кыргыздын эр азамат жигити. Өзүбүздүн элибиз. Али Султан чоролор менен. Мына күйөө балаңыздар. Ай күйөөлөр пайгамбарым сыйлатты шабала кайда? Ай молодец. Күйөөөлөр красавчик деген карап калгыч. Аркасындагы досторун карап калгыч. Күйөөөлөр сүйүнүп үйлөндү деп кетти. И дальше үйлөнгөндөн кийин эмне күтүп турганын билбейсиң азыр экен. Молодец. Али Султан бизге жат эмес Мурат. Бул дагы чыгармачылыктагы өзүбүздүн жакын элибиз. Ар бир айдын 6-сы теле долбоорун билесиздер да. Ошол жерде борончу байкелерибиздин алдында ошол чыгармачылыкта жүргөн инсан. Күйөө балаңыздар, Али Султан бир кол чап койсоңуздар болот тугандар. Молодец. Кыргызымдын жакшылыгында кызмат кылган ниети жакшы жигитimiz. Эми бүгүнкү тойдун дагы болсо өзгөчө эң маанилүү жерине кезек келди. Бүгүнкү күндүн, бүгүнкү кечтин, бүгүнкү тойдун себепкери алдыңыздарга Гүлиза кызыбызды чакыралы тугандар. Айби бейсер тоонун оштосунда Гүлиза кызыбыз ресторанын ичине кадам таштады тугандар. Алимин Кадыр мырза, мен ойлойм, мына ушул жерибизде Кадыр мырза келиңиз. Оğlumuzun ата-энесин чакырып койбойлубу? Али Султан оğlумуздун ата-энеси Кубан кудабыз Назгүл кудагы келесиздер. Өзгөчө Назгүл эжеге келиниңизге арнаган белектериңизди ала чыксаңыздар болот, мама. Келиңиз. Оğlумуздун ата-энеси. Караңыздарчы, эки жаш кандай бири-бирине жанашып турат, жарашып турат тугандар. Алай эми эки дүйнө макул болсун. Оğlумуздун ата-энеси.
Мына Гүлиза кызыбыз кандай журтка келин болуп баратат. Алдыңызда турат кудалар. Улубуз Али Султандын ата-энеси бул тараптан. Кубан аке, келин кут болсун. Бир-эки ооз сөз сизде келиңиз. Урматтуу меймандар, барыңыздар мына бүгүнкү ушул кыз атуу тоюна куш келипсиздер. Барыңыздарды ушул мындай жакшы дасторкондон Кудай айырбасын сиздерди, барыңыздарды эл соолук каалайм. Иштериңиздер ийгилик болсун. Ал эми биздин кудаларга болсо рахмат, ушундай биздин келинибиз Гүлизадай кызды тарбиялап өстүрүп, мына бүгүн биздин колубузга Куда кааласа бүгүн сиздердин үйүңүздөрдө той, 2 күндөн кийин бизге аттандырып отурасыздар. Ушул келин бизге кут болсун. Ошол мынау аксакалдар отурат, мына ошол карамарттык туугандар, Бекмамат Буламдын туугандарынын алдында колдогубуз бар. Кудаларым, барыңыздарга кудалык салтты, парызды аткарып коюш милдет. Ошон үчүн сиздерге колду уруп алдыңыздарда турабыз. Рахмат барыңыздарга. Тойго келген жалпы кудалар, дос жарлар барыңыздарга рахмат. Ушул биздин кудабыздын үй-бүлөсүн сыйлап, мына биздин келинибизди урматтап ушинтип уулубуз менен келинибизди урматтап келген жалпыңыздарга теңерде ийгилик, үй-бүлөңөрдө тынччылык, дайыма тойлордон өксүп болбой, жакшы күндөрдө Кудай сиздерге барыңыздарга, баарыбызга насип кылсын. Балдарыбыз бактылуу болсун. Эң негизгиси Куда кут болсун. Назгүл эже, 2 ооз сөз сизде келиңиз. Кымбаттуу туугандар, өзүм сиңдим келдим. Узагына сүйнөйлү, ушу балдар бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ырыс-кечиктүү болсун, дөөлөттүү болсун, ушу элдин арасында ушулардын жакшы деген канаатын утсак болду. Бекмамат ака жеңе, сиздерге рахмат, ушундай кызды өстүрүп бизге күлөө кылып берип атасыздар. Аман болуңуздар, ушу балдардын жакшылыгын тең көрөлү. Ушулардын жакшылыгында дайыма бирге бололу. Анан коноктор, туугандар баарыбыздар ушу жакшы күндөрдө жолугушайлы. 5 күн өмүрдө биздин менен өтөлү. Ашыгып алган келиним акылдуу болсун, сүйүнүп алган келиним сүйкүмдүү болсун, балдарым бактылуу болсун. Туугандар, ар бир апа ниет бар. Келин алсам, келинимдин башына ак жолукту салайын деп. Жаратканым Назгүл эжекебизди бүгүн ошол ниетине жетирип отурат. Акырындап сандыкка сактаган ак жол алып, келиниңиздин алтын баш аман болсун деп башына салып коесуз. Келин кут болсун эже. Кандай бактылуу күнү бар болмаса, кайрадан биз кудаларды сый орундукка узатабыз. Той кут болсун Назгүл. Ал эми оолубуздун достору, красавчиктер. Серген жигитти жандап барып отурабыз эми келиңиздер. 2 жаштын мечтасы кайсыл жерде экен? Бул жакта экен, бул жакка өткөнсүңөр. Болду. Тойдун аягына чейин биз сиздерге тийбейбиз эми. Пока что төргө силер патсак келиңер, келгилер. Кадырдын жумушу бүттү, эми менин жумушум калды. Кадыр бүгүнкү тойдо келген меймандарга жалаң гана сөз берет. Мен бүгүнкү тойдо келген меймандарга только подарка берем, туугандар. Так что мен чыкканда настроениени көтөрүп сүйүнө бериңиздер. Так, кийинки приз, кийинки белекти алып келебиз, жигиттер. Кийинки белек бүгүнкү тоюбуздагы эң жашы улуу мейманга белек карайын. Оп, акем фук кетип кол көтөрүп. Эң жашы улуу мейман бармы? Могу жакта да жок экен. Могу жакта да жок экен. Аталарыбыз билет? Ата нечиге кирдиңиз?
Жашыңызды билеп алышым керек да, себебі ал жақта да чыгып калышы мүмкүн соперниктер. О. 79 рекорд. Рекордты буза тургандар барбы? 79. Анча? Апам қана? Апам қаншада? Ата! Бұл жақта апам 90 жашта екен. Сіз 10 жашқа патсан болып қалдыңыз ата. Шаң апа, 90 жаш. Апа қанша балаңыз бар? 7 балаңыз бар апа. Көз түйбесін, 90 жаш. Отырыңыз. Қырғыздың Номқара батырын естірмей бапауыз. Да, 7 балам. Бүгінгі тойдағы меймандардың ішінен ең жашы кичинекей қонақұсқадағы белек бар меймандар. Бар ма? Самый маленький, самый пацан. О? Ежа қанша айлық? 9 айлық ресторанда, Мұрат. Мындай, 6 айлық, 4 айлық, 3 айлық, 2 айлық, 40 жығылек болса да бала беретін сал шынға. Құрсақтың ішінде кесептелмейді, шынай сөздер бар да? Бар ма? Жоқ бұ. Ең жашы Мұртай қонақ 9 айлық болады. Ана? О, 9 айлық, чай ішіп отырады. Қаш бұн жоқ бұ. Айышталар бөліне тежеді адына 9 айлық, 7 айлық болды. Ең кішінекей қонақ ұсқада белегі қарып болады. Әже, ана құрсағын жауып алдың әлі бешараны. Белек менен іші жоқ. Рахмат. Туғандар, алдыңыздарға бүгінгі той ұзын алдыңғы сый тамағытардың тамағызардан болсын. Еми кезек бүгінгі тойдың қалып тілектерін бастайын. Мен бұл тарапқа Бекболмат ағамыздың жалпы туғандары, Гүлиза қызымыздың ата жұрты сөзге шығасыздар. Абсамат ағамыз, Қалил ағалар баш болған топ сөз сіздерде келіп қойыңыздар.